Asem yidika. Inna beka. Akwesi insia. Commander 6. Kano send it. Ana no kura no ha na ntro eni ha na bosrem ka eni hanum na obuo ni die e wo da so e beka asem no se de simiti me de akwasi insia asem de ka bre na edusu e fa na sekese koma Kingdom Herbal Center omna ko for the public say Kingdom Garlic Bitters, Kingdom Garlic Capsules and ebe just Mr. Wada sa una no ayetitriti ase ana se chill stroke ya de bon kae no to wana mo ne tu ase esie ni nyina ne se moja ntimi ne afusane ye e woni padwem ba bia moja no e choke no e ho ne ma san no na no yetitriti no edure betimi abo ye pa amoja ne timi de afusane ye oni padwem e so beto Kingdom Garlic Capsules ana se Kingdom Garlic Bitters na wanom New Kingdom Ginseng Park House ye member drum sroda bema wa ye mre wo pam ju ma bia nya wadura eni o member bia ton do bia no o kwa sabeka bi ato na enura ye di commodify oman edisua ho ne some of the education minister honorable Haruna Dusu betu dwa na wo chim se ye nso so se bio in discipline so your schools awodom especially your senior high schools no emu ekofa ense bebre obia ne asemu a welcome bena no penura ye di nkomo na no be draw my attention to but my pictures me the Asuom Senior High School Asuom Senior High School and this edanya school kwada edem it's so bad na no etete na enche say this time no ye nya kwada kra mo a ya posi omo de omako school mo no ama enkwara kwakọ bro school facilities ye wo Asuom Senior High School etine so hwe we ye dormitory de enti apake ni say nyina say sa mattress ego nyina eye form 1 student afi no mako ye mattress ni nyina be sa form ye kase ye si bed space entimi man to se ye clear finfi ho nyina na mattress na hu se sa so nyina de mattress ni ba beto form na nkwara nada Mam kwa wasna member of parliament Malaysia Okade constituency yasa Asuom Senior High School ekane constituency ora Alexander ajare ewa maso na wote yaka mwacha na pay eba asemi ka dwumade so akwati mete onka na ohote sai ye ho ye so ho ye pa onyame adom na wabo anan akọ Asuom Senior High School ye wo constituency the state na sanya papa mu Kwesimantiyo. Nimisa se wabo anan akọ Asuom Senior High School. Asa tibia na ewom no enye ne papam sa. Yeah, meda sikwesi. On se Asuom Senior High School. Na enye school eye kakaka but emu eye school agidini pa aso wo mansi ni mu a mofra no ebo mo homoten. Yeah. Na population no endorse sa but sebi papa na na dan kwa kufu ado pa ya odi 3SHS bae no ama odi bie benyina sutumi eco school edinti abibia no na ma population no akosoro but unfortunately no no enye double track ni bi nje single track so numbers no endorse pepepa na amana kwa akoye ohaw as we speak mene headmaster no yedinsa woso abreni nyina na wohwe enipa dodo kwa na omo posti omo ko ho no mokra eya fiya almost 1200 but school is so any 5200 borders and then my one so na doso as we speak with me for 700 na wafa no 500 nkwa yema gestometry na me nim se isa na omo dia to manim ama ye di akiri ye hwese aban eyese oboa na se yetumi epie schools ahodo no mu a na ka omo twomani so e dia ba hwehwe ya eno ya dia bi di ho ejuma but se bi se yemba eko school no so de yentumi esi ho kwan se ensese omo school because se bi se akola ni dia se krampo omo ma na yewo mo no ono ebetumi atana no so betumi asua ade no obenya nibdie no a eno ene yedi kan ahwe ne nkane nti no minim se eyade a hadwene ene headmaster di ho kita ho medi kan ne ye kofo ye opa wan so yedi akira
na me hwe say ye betumi expand even classrooms na kasa krampo no na eyade ehu ehia ebi tembi na desk ne ade nyina e postum kwala na ba na abroso enam ho na me enkunya desk e mako 400 ekokoma school no njama at least and no classroom the situation no I a bit okay. But for now no baby a pressure no no and I guest dormitory but for the boys the dormitory the grandpa there almost enough space on between us and Fedipa but the marijuana and our population no. As a member of parliament and a de facto member of the assembly a kwaba na afa so woni wo MC collaborate na animanim ye ya pe sa ohawi anopomasibre kakra better one say my name MC and so edinkita ho afasa ade we ho a enyankopon ya adoma enne anopa we ya no ma hye ho amekwa kosia minister first okay ikosia minister we a enkokodu wo chena me MC ne headmaster so ebetna se ne ahwe kwanya faswa yibetumi aboa nkwala no asetena because aban edwo mabane de yentumi emma headmaster nka so woncho na se school no see school papa Eastern region so his schools a bomb body in 2004-2005 academic year na Asuom secondary school and so is school aka ho bia agidinya and the four bebrebe e hormona musua ade ade fie ntie hwe na school no wode no enkofem enam se baby amofra da no akwakoye wo hawo but ona mu se ade ba ko so ye se ena ye kasei senkwada about 1200 ewo school ya the capacity entimi emfa no sa e kiro the kind of congestion ye beba ewo school wonum two sa flu ya de nso a abai bibi won ma ye ne Ghana herself at least to make sure say enkura ne free school wonu ensan fa ya de ofro bi en free school mafie me do wase kusi asabna ne se anka ye school placement na Miki di say get 30 years if school bia na the capacity naka ye de aba at years because akọ broso headmaster so need to me ye please akwala wo school what's one in yama ba ka semenjo it's headmaster so no so aba be parent in no na wo foli bi beba e dis one move so any job omo ase omo ba any school na hono mo pe no that is a headmaster so fle kwan bi o ka so a obitu be dia boa and no and akwa ne say students ni bi market ni ale shishe baby no the parents na nkasa and so mba be do no so no almost pressure almost pe baby no and amana akwa sa bitimiti asese bitu do how bebre aba ama se bi ehunsu sanso no anka na entumi amwa eni na meka cho say me minister on man of power na okay but chana nyame ya do ma me MC and headmaster no ne school management ne better na say ni PTA nyina ni ahwe ye mba no a situation no ye hu di bitumi aye ni mo ni ya e de aboa ya bada so nya brani atwen komando pay Alexander Jare, a member of parliament, Malaysia, a war Kade constituency, yeah, war Eastern region. So there's the state of Asuom Senior High School. School to me some to me crown for no best 700 cra, and then they are picking quite about 1,200. And dormitory, yeah, and quite them the two students we man dormitory no can was them. And no, now share net Ukraine war. We say we can't on kwa Ukraine war net Ukraine will beat me a kase enye yon bi media questions ye fa na sekese kuma Kingdom Herbal Center o me the Kingdom Garlic Bitters Kingdom Garlic Capsules abadwa so mesre wada pe bi nom na timi gina na so ye pa New Kingdom Ginseng Power Capsules ye mema aduro be ma mesre wada o yare da wo maduro and New Kingdom Ginseng Power Capsules so ma ba bi eto aduro bia no o kwa on sabeka bi ato yare pese mu eto aso asemi de kede background